Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything was better with a view. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything was better with a view. Why you always in the mood? Hello. Kat mana, Riz? Pulau Mawar. Okay, so apa tujuan kita hari ni? Mancing. Mancing Tapi tujuan saya makan. Wow. Okay. Mancing, yang makan. Alright, let's go. Oh, ni barang-barang kita hari ni. Joran mantap. Wow. So dekat sini kita camping ke? Kelah lah. Ni lah ketuanya. Tak ada guna. Inilah joran kita. Ini makanan kita. Okey, sekejap. Bangun. Riz. Foto lah. So untuk masuk Pulau Mawar, ni tiket dia. Untuk dewasa RM5. So kita ada 3 dewasa. Masuk saya. So RM5 ni kita boleh guna 1 hari. Nak keluar masuk boleh, nak balik dulu boleh. Nak balik Penang dulu boleh, makan Sikandar dulu. Datang balik boleh. Tapi toilet lain harga. Swipe. Kita punya menu hari ni. Nasi dagang. Nasi kerabu kosong. Nasi dagang. Nasi minyak. Yeah. Dan Nasi Riz. Nasi Riz. Rota. Okay, so sebelum kita mancing, matahari pacak je guys. Kita makan dulu. Sana mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban amin. Amin. Makan guys. Makan. Mancing dah siap guys. Kena gunting. Mana Ruat? Oh. Ini cara masukkan Ruat.
Bismillah.